Ya pendekat saya kak. Guru mau dari mana guru baru tu ni? Kan anda kan ni sempat pasal itu. Oh den. Ni. Guru ni? Oh sudah aja pakar aku Oh, guru ya? Tengkor dul. Aja sebut dul. Dul. Sebut dul pakar aku. Tak masalah. Nak kena kak. Kalau ke sana. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Bagi siapa juga? Sri, Sri na. Ako mo albokat ben naman ben. Kasi bibi ko naman. Ugusa. Kita ngejus. Bapak aja ngejus kan kakak bibi ya. Betul. Bibi. Wah, ini. Lagi berjumpa lagi. Siap. Ya, baik. Nyaman dia. Sok eh. Ada. Ya orang yang mau berkaji pak. Mana sebentar sih? Tahu tadi paru-paru ini. Kata. Lah, ana marin dia. Tony. Tempat sampan ya. Berapa? Ada iya deh. Dah, mantu tak ada di kantong kon biru. Ki kakang nom. Ki kakang.
Ayo adik. Yo jangan dulu. Sudah repot. Buat dong berak. Wah. Ya, kakak. Ah. Sinukset. Asale. Peki. Terus ya. Marhamur yang kok. Oden. Nih. Bungkus lagi kapal itu. Oh, iya. Tengkor dul. Aja sepote dul. Dul. Sepote dul bakal. Ini itu. Obu kare. Ya, pendekat saya kak. Oh, si pembalap kok. Balap sokong. Oh, patras boleh lah. Tak masalah. Sini kak. Kalau lagi usulnya. Pak Jarod dengar-dengi.